Okay, adudi I student namana request toropade ko. Si question je doubt lari na request toropade ina hajik video se same bani ko. Adu question je khoi class 12 ki chapter number 2 solution ha chapter 2 gi khoina calculation je do chapter ni ko. Adu si gi question je da hang se kadi kai puthu ha gi hai matam da maru ina mana pam se khoi gi molality ga mole fraction ga puthu hai ba kana gi solute si gi aduda solution same by damokta lower se urea gi 3 gram se ising 250 gram da hapse le aduna ahambada molality ga mole fraction ga puthoke haragadi ani sigi formula hana khangbam change hai ko aduna ahambada ain to se molality se magi formula se hanyeng se ko molality ki formula se kai ga manage haragadi molality di kai ga mane number of moles of solute by mass of solvent in kg ga mane sisna molality ni aduga mole fraction sina kai ga mane ge haigadi mole fraction sidi number of moles of solute by total number of moles of solute to mane me ko se ni sine aduna aham the question je solve to ne do to khone changi bu posak se kai ke changi mole ma puthu ko changi solvent gi mass puthu ko changi sigi mole se puthu thurga di horen se su mole je sina bi yani ko second part da to mole da ka ta mine aduna first thing se khoi mole han puthu se ko adri question je da given piri se kai ke pi yeng si given da ko here question da piri se mass of urea pi da mass of urea se kya no piri mass se 3 gram pi da molar mass se kya pi da molar mass ti 60 pi de ko adri therefore sigi mole putho pi an mole of kana mole of urea se putho si kamai putho kini mole se magi mass divided by my molar mass ko di sikak thana rage 1/20 ta 1/20 se kai ga mane koi 0.05 ko mana gani ko 1/20 se 0.05 ko mana gani si sina ko ta se kai ta ge ham ta da mole ta re aduna ahambada mole se putho e ko ina to mole putho step sem tang yengo mass by molar mass adu su urea ka tungi ne ko di urea gi mass se mole se kya ta re ko gi 0.05 ko urea hai bu posak se hoji khoi question si dina mass se solute ni ko adu solute ki mole se ma han putho e ko question ji gi matungina next ne water gi 250 gram haibam pi ko water gi 250 gram si kaino mass of water ne yabra mana pi su mass of water pi le mass of water se kya pi le 250 gram pi le 250 gram adu di water gi molar mass ti kya no molar mass ti water molar mass ti kya ta ge H2O gi 2 into 1 plus 16 kya no se 18 ta hai de mai se mole putho se therefore mole of water se kya ta hai mole of water se magi mass kya no 250 ni molar mass kya no 18 divide to sila si diri kya ta ni si divide to gadi magi mole kya ta ni magi mole se 250 by 18 ni ko mole se 13.8 ta hai to aduna aina putho ibase hojiki first question dona hangningi se ma molality have ni but I mole fraction do han putho ki do re kai gino dai sida mole ma su phange sida su mole ma su phange nei ko khangni ko to si mass le molar mass le mole putho e chamana mass le molar mass le mole putho adudi total mole putho si total mole di kya ta ni total mole se kya ta re total mole se ki ham mole de kya 0.5 le 0.05 moles ga
13.8 hai mol chu punjali pun matam kya tare duri 13.85 tare duri therefore mole fraction du kya tare mole fraction che kana gi nama puthoi ji mole fraction che mole fraction of kana mole fraction of solid hai biliko solid ti kana hai ge na urea du ne ko yabra and urea du gi mole fraction putho ke hai di urea gi mole du kya no urea mole do 0.05 lere divided by total mole kya no 13.8 sigi formula se mathuk da layer bani ko sida hida to number of mole by total number of mole other this is divide to na matam da answer se kya ta ni 0.05 ka 18 13.85 ko divide to matam da 0.0036 ta re sisina kai ore mole fraction chu ore badadi mole fraction je iputho eko okay aduri akhoi second question ji tawna ba kai darka ta em ting ki second question ji tawge haragadi molality si ne ko molality putho kai di sida lai se mol lai aduga mass of solvent in kg hai ko mass of solvent hedi man hapchali ba mahi hai binatro adu hojing a sai di urea se kai da hape ba haribi urea se water 250 gram da hape ba do sida pa mi sida happy ba mahi du kg da pa me du gram se kg de on tho hor se ko de yabra hojing to se mass of kana solvent do kana ne ba solvent se water ne ba ko water gi solvent se sigi mass se 250 gram pi bani hai ba gram se kg de on tho si kamai torni divided by 1000 torni kg de on the ko aduri answer se kai tarni answer se 0.25 kg tare to aduri molality puthong bi damak to so khoina tokdi se kai tokde no molality puthong bi damak ta khoina ngasai kai daka ta ek formula matung ina mole by mass hai binatro aduri mole do therefore molality puthoke hagadi molality puthoke hagadi mole do han irasi mole kya no kana gi mole no urea gi mole di sida kya tagra 0.05 tare ko urea mole se sida hapchal lage 0.05 by volume mass of solvent in kg solvent gi mass to kg da putho yabra ani se divide to na matam da kai answer phangani ani se divide to na matam da na phangada answer se sidi 5 by 25 tare have di sidi 1 by 5 tare sidi 0.2 tare to aduna at last the answer that we get hai tare ko answer se molality gi oina 0.2 phange aduga mole fraction gi oina 0.036 phange to question je amtang adum yeng si ko ai ri amtang hanbiram ge molality ga mole fraction putho hai bini kana gi urea 3 gram gi 250 gram of water da half aham the formula ithopi re mass to ibire mole of urea putho eko mass me molar mass to kan second the mass to ire molar mass to ire mass mole putho mole se putho ku matam da kai ta ge hai matam da magi so answer 13.8 tare total mole putho eko adadi mole ga total mole ga putho di mole fraction putho pe ara sida sida mole fraction answer tare next solvent gi mass to gram piram da kg don thai kai gi no molality di kg da ka ta amna anduna last da kai tare molality gi answer 0.2 adu mole fraction gi answer 0.036 yai ko almai to na si dum adi ai sin thagre video se adum yengu khangdaba question sing do ko angoda daw thangba sing dui question do aina mayam pulap ki oina hai bi ana ba isi de sida thagat bani ko aduna in case daw le ga so dum angoda haro ai question solve to kan dai thagal ke ko